Dobar dan, ja sam... Kao što ste vidjeli, nemam više uopće ideja, tako da idemo reciklirati nešto. Google Translate 2. Da, ako niste skužili od titla videa, radimo školsku torbu uz pomoć Google Translate. Bolje da krenemo odmah. Pravila su ista kao zadnji put, imam pravila, prebacim ih Google Translate 100 puta i vratim. Tako da evo počet ću odmah sa prvim korakom. Korak broj 1. Uzmite drveni štap i stavite 4 štapa na stol. Umjesto štapa ću reći daske, zato što nemam nikakvih štapova, čekajte. Ovo je štap ako neko pita. Korak broj 2. Pojedite 2 stabla. Ne! Drugi korak ćemo samo preskočiti i nadamo se da nije bitan. Napravite krila sa obje strane. Krila. Sa obje strane ovoga. Idem pokušat nešto. Krila. Opet ako neko pita, to su krila, jel vam jasno? Korak broj 4. Usredotočite se na slova u kocki. Jesam ja folao nešto? Kao što ste vidjeli, korak 4 nije baš nešto razumljiv. Ali idem po kocki. Vratite za sekundu. Imam kocku. Joj da, ne znam čitati. Korak broj 5. Učinite sve noktima. Šta sve? Ideja je da ja možda spojim ove dvije samo s noktima. Ne možeš držat čekić samo noktima. Možeš donekle. Idem pokušati. Korak broj 5 je gotov, a pod gotov mislim ništa nije promijenilo jer je nemoguć. Korak broj 6. Napise postavi dasku. Seven hours later. Nastavljamo. Korak broj 7. Stavite kocku na vrh i udarac. Kocka od prije. Kocka koju sam čitao slova. Udarac. Korak broj 7. Uštedite vrijeme na dokumentima. Uštedite vrijeme. Sekunda. Ok, kao što vidim ovdje tu, ja i dalje ne znam čitati. Korak broj 9. Napravite rupu na stražnjoj strani. To je najnormalnije do sad, ako se ne varam. Trebam bušilicu. Rupa. Korak broj 10. Spojite kabel za napajanje. A tomu služi rupa, aha. Očito ovo tu je jedina solucija. Korak broj 11. Zamotajte bez pada. Bez pada. To bar nije problem, ali zamotajte. U šta? Odlično. Zamotano. Kad je omotnica spremna, ponovno umetnite papir i držite ga. Šta? Opet potpuno razumljiv korak. Papir. Pretvaramo se da ovo omotnica zato što nemam omotnica, ne da mi se ni tražiti. Dame i gospodo, torba. Vjerujem da je ostalo mi samo da pokušam je nositi, jel tak? Možda... O! Ispalo je bolje nego stol. Mislim sad je o komadima. Stvarno mi je dosadno u životu. To bi bilo sve od mene. Doviđenja. Mislim, funkcionira kod drum. Mogao bi pjevat nešto. Uza korina izvoru rijek. Au. Možda nešto drugo. Zaboravio sam sve pjesme.